وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقبل كل شيء إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الردي بني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علماء تخينيا هيوتا خينيا من قدو في هاون كيرو في قريتك في قدان هواسني جراتوني مقالا قبوتي في نانا ويسي خاصة تركمتن akkasumas kabajamoo kantiibaa keenya kantiibaa magaalaa Qobboo obboleessa keenya Khaalid baga jiraattan baga jiraanne warri sagantaa bareedduu tana qopheessitanii fi barsiisonni maaddaa haraashii shamarran keenya warri kana dirree tana bareechitaniis guyyaan kun guyyaa gammachuuti. Baga gammaddan baga gammanne duraan dursa isiniin jechuu barbaanna. Allahu akbar. Namni namaan nama taha, keessumaa akkaan barnootaan namni nama taha. Shoorri obboleettiiwwan keenya hawaasa keenya walii qabanii barsiisuudhaan taphatan waan ulamaa teenyarraa dhaalan gabbuusanii haawwan isaanii obboleettiiwwan isaanii dhaalchisuu keessatti qoonni isaan baatan qooda guddaadha. Waan akkaan nama gammachiisuu fi mataa ol nama qabachiisu waan bakki biraatuu fakkeenya magaalaa Qobboo irraa barattee haala kanaan gara fuulduraatti tarkaanfachuu qabduudha. Magaalaan Qobboo ilmaanuma keessaa bahanii barataniin keessumaahuu dhiiroo son taane shamarran keessaa bahanii waa barataniin deebitee maaddaan haraashii asii gad dhaabbattee sadarkaa tana baratanii eeybaaf barabaraan yeroo kana deddeebinee wal arguun keenya waan hedduu nama gammachiisuu fi namatti toluudha. Waan fuulduraaf illee abdii namatti horuudha. Rabbii warra baratee barnoota kanaan fiinxaboo isinaa taasisu. Warra baratee guddatee ittiin mul'atu rabbi isinaa taasisu. Har'aa kuma gagabbanoytanii Harargee tana hoggaa bakka biraa deemne qadrii isiidhaa yeroo nuti beeynu yeroo bakka biraa deeyneedha. Bakka biraa gaafa deeyte sheekotarra sagalee ol fuudhuun xiqqoon ulfaata janiin yoo salaamtaa jettellee salaamtaa siin deebisan nama mala mookanaa sii deebise. Guyya tokko sheemiin faa wajjiin gara asallaa kana deeynee yuunivarsiitii asallaa keessatti sagantaa godhaa turre salaamtaa gaafa ettu galmee afaanii guutuudhaan nama lamaa suuta waalaikum salaam si jedhaa jaa. Way Harargee tiyya bakka jirtu fageenya jeetiin guyyaa san Harargee icheesi gayyaadadhee walgayirra dhaabbadhee dubbadde. Lafaani qabbanoyti isiniini qabbanoytanii yaa qabbanti biraanu buute haruma mashakaan nu baateen jeen ummata saniin. Sheemiin na booda ol kee sheemiin illee gaafa salaamtaa juujalumaa didaniin baana. Gaaf tokko jee sheemiin guyyaa san imaamni xiqqoo ture sababaa imaamni turetti tokko ofirraa nuumsa laatii janii ol naqan jee miraaba. Hoggaanni miraaba ol seene imaamni alaa waddaatee ciyaa dhufe jee dhufu jiraa imaamaa jiraa beekaa gaddee buujeen gallaaluu dideettuma deddeebi'ee chaatuma ol deema imaamni ni xixxiixa malee anaa gabbaa wabadan numan jirre jeen jee feetan ustan malee anaa gabbuu hin jiruu jeeniin baana sheenii guyyaa san akkasii isiniis gar tokkoon akka ajaa'ibaa nama mirqaansitan namallee oogiftan adeemsi isin deemaa jirtan adeemsi isin itti barachaa jirtan bifa kanaan sadarkaa tanatti haawwan keenya shamarran keenya waanuu barachuun akkuma reefu ulamaa'onni keenya jechaa turan abboonni keenya jechaa turan akkuma kantiibaan keenya illee jaanii turan biyya barsiisuudha dubartii takka barsiisu jechuun isiniitu ilmaan guddisaa jira. Abbaan manaalleen akkuma jaame san qaalii keeysan godhan dhiira qajeelchuu barbaannaan isinumatti diruuraan baana. Isiniif galaamiin Rabbi isin moosisee nuti qaalii keeysan goonaa isiniin bulu jirraa karaa gaariin nu ajajaadhaa isinii jarreeffamtan sirruma janiimi aangoo isinii kennetan ammoo rabbiin irraa isin gaafachuu ta'a beeka. Yoo dantaa teeysan qofaaf itti fayyadamtanii tatiin tana keeysa gaggeessu baattan ta'aa karaa isin yaachisu baattee dantuma teeysan qofaaf jaarsaan kaloltan gaafa taatan irraa gaafatamtaniin baan. Gaafa dantaa teenyaa wajjiin wanti waltuutu dhufte abbaa mana keenyaa khayritti ajajnee gaafa immoo dantaan teenya keeysan jirre ibaadaa irraa usee rafuu sirrii bayyoo dhiifne irraa gaafatamna. Nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi waan jaan waa milkaawanii jaarsaa jaartiin halkan ka'anii tolfatanii tokkoon isaanii salaata eegaluudhaaf gaafa lafaa ka'u abbaa manaa haati dammeeysitee
haati manaa ta abbaa manaa dammeessitee yoo dide bishaan itti neeyitee kaaftu innilleen akkasii kaasu jara san milkaanii jannanni sabatee fi janna waan namni ittiin milkaa'u keessaa takka abbaan manaatii fi haati manaa khayriirra wal jajjabeessuu ibaadaarra wal jajjabeessuudhaan biyya takkatti wallee gandi masjiida subii dhufanii salaatuu didanii imaamtichi yaama azaaba hima jannatallee hima namni dhufuu dide firra haawwan walii qabee kaarra isin walii qabamtan kanatti abbaan mana keeysanii baruu ganama yoo salaata subii dhufee salaatu baate yeroodhaan jaartii biraa isinirra daballee fi takka fuusifnaa maan jiniin haawwaniin halkan waa taa'aa bulanuu waa rafanii zaasaniin dambaganuu hundi abbaa manaa kaaftee dhiirti bakka dhaabbattu ol kute masjiida bakka nurra fuudhanirra hirribni akkuma rabbi godhe haa ta'u ofirra abbaa manaa kara salaataa kaasuu qabna janiin masjiidni guutee alabbee janganama san amma tun dantaa isaaniiti wajjiin gaafa wal qabde akkanatti ibaadaa irra jabeessuun gaafa dantaan isaanii keeysan jirretti dhiisuun sirriidha ganda keenya dantaa teenya caalaa dantaa diin kanaatiin dursa laachuu qabna takkaa wallee abbaan manaa salaatatti waddaatee gaafa ijoolleen seelana naa kannaameniin salaataa sijaajaa gannaa baasa jennaan aboo sijaajaa mal gaafattaa midhiirti masjiida salaatti deemi masjiida salaati waajibni yookaan dirqamni dhiirarra jiru manatti osoo hin taane masjiida salaatuudha jetteen jambeeyta akkas taatu eega shari'aatti daleeynatee hundaa uttuma daleeynaa lama sadiillee rabbiin fuudhaa jaakam jettaa jennaan lakki asuma salaat jetteen jamirra jechuun diin kana rabbumaaf jechatti dalaguu qabna malee gaafa dantaa teenyaa wajjin wal tuqe abbaa manaa kara masjiida ariinee gaafa ammoo miidhaan teenya keessa jirtii beene lakki asitti ni taati jechuun tun sirrumeettan himma isin sirrii miti kun diin kana likkumatti itti dalaguu qabna gaafa didaleeynu ummat rabbumacha itti dalaguu qabna nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi hadiisa bukaarii sahih keessatti kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi isin hundi tiisiteedha waan tiisitan irraa gaafatamtan janii dursarra ka jiru imaamni hawaasa isaa keessa jalaan salaatu akka irraa gaafatamu himan imaama qofaa miti bulchaalleen hawaasa bulchurraa akka itti gaafatama qabu himaniin baana asumaan kantiibaan keenyalleen dhaga'uu qaban dubartoonni keenya waa'ee maaddaa haraashiitti baradhaa janiin itti dhiibuun hin barbaachisiifuutti jiraniin baana dhiira tanallee yoo isaan yaamanii ka jalaa mataa jajjabaatullee taate kantiibaalleen jala bu'ee irratti jajjabeessuun dirqama isaaniitiin baana hawaasni isaan bulchan diin barachuu qaban akkuma misooma duniyaatiin jabaachuurra gorsan misooma diiniinillee akka jabaatan gorsuun dirqama isaanii ta'uu asumaan hubachiisuu barbaannu namni jaartiin ergite dukkanan sodaatu akka jaansanii haati manaa ibaadaarra kay namaan jennaan namni mana didu hin jiru kay baradhu haati manaa jennaan namni barachuu didu tokkolleen hin jiru keeysumattuu abbaa manaa namni akkaan ajajuu danda'u dhiira namni akkaan sirreessuu fi qajeelchuu danda'u haadha manaati haati manaa nama abbaan manaarraa duroomee jiraachuu hin dandeenye isii nyaachise isii obaasa isii xurii irraa dhiqa isiitu waa hunda jiruusaa dabbaree harkaa qaba qajeelchuu keessatti akkaan namni abbaan manaa ittiin qajeelu yookaan dhiirti ittiin qajeeluuf akkaan laaffattu haadha manaati zawuma inni mirqaanee tuttufaas deemu sanaati manaa duwidatti galtee qaraatii dhiiftee abadannatti hin dhiyaattu jettee maqaraatii irra neefa dhuguma rabbiin neefa bakka maaddaa raashii sandeeytu malee abadan naafetu waliin beeynu ennaan wayii jechuu malee beek anumaa hafeemi godhe jaaboru ganaman bakka sanii mul'ataan baanu amma namni abbaa manaa qajeelchuu danda'u rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa dubartii takka yoo isiin qooyitee karaa abbaan manaa itti ajajuu fi ajaja qaalii isaa kadidu taate waajuruhunna fil madaajii akkuma dhiiraanjuu isaanilleen karaa rabbiirraa abbaan manaa ibaadaa kadiisu yoo taate barnoota kadiisu yoo taate hirriba keessatti oduuniin humaan qabu beek gaafni maleekaan nama abaartu gaafasii miti khayriirra wal jabeessuudhaaf ibaadaarra wal kakaasuudhaaf gaafa garii abbaa manaa duwidatti galuun humaan qabduun baana abadan hanga qaraatii eegaltu jedhiini numa eegalaan baana bakka saniin qabamnaan bakki ni dhaqu takkailleen hin jirtu qabaa jabduu qabdanii beeka dawaa jabaan isiniif immoo itti fayyadamtan dhiira ittiin qajeelchuu waan dandeessan jechuu kanaaf haawwan keenya ilmaan nu barsiisuu irratti illee jabaachuu qabdan نبي كان صلوات ربي وسلامه عليه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأنا في جالة وبليسان جالة ملئ أبدا هنا منين من جن إيمان بوتو خابا مناتي من جالة إنه خيري في جالة إيمان نسافة قولان بانو خنا فبا منا رقم ربي نما نفسه
asbahanii shamarran haawwan gaafa kana waan baratan dhaga godhanii oofan isaanis keenya yoo gammannallee keenya si dhabuun hanga ta'u qalbii nama cabsitiin baana muhammadu wasbee hobbuta kawaajuu nagarreen baana dubbii yoo jabaatte gaa booda nabiin salawaatu rabbii wasalaamu alayhi hoggaa salaanni isini geeyse azaana azaannadhaa isin keeysaa ka beekumsaa yookaan quraanaan irra caalmee qabu haa isiniin salaatuu janii yoo akkanuma duubayyaa'uun keenya duubayyaa'u taate jaraa barnoota jira nuyi barnoota irraa fagaachaa jirra gaafa isaan miraa bol seenaniis ta'u nuun janii dhufuu ta'an baana kana yoo itti fufne isiniif galaami hanga isaan imaamummaa isinirraa fudhatanitti yoo katee isan taate dubbiin jajjabaattiin baannu jabaannee nulleen hinaafuudha qabna wanti namni irra walii hinaafuu qabu waan akkanaati asumaan haawwan keenya rabbiin isinirraa jaalatu bismillaahi rabbi isinirraa jaalatu ana ammoo waa'ee lamaa fi maarreetanii reefu fide san akka gorsaattiin fide malee haa fuudhanii jarri kun jechuun finne beek kun jarri kasalaa isinuu jalaa yaasani isiniif galaami kun ka isinu mata takkittii tanaahu jalaa yaasaniin baa namni qaraatii didee karuma usee taa'ee nyaateetuma dhugu kawwama bilchaate manaa sagara gagguuru kamanaa wariyaniin baana takkittii tana biraawu sirratti haraami janiini namni diin hin baranne faayidaa takka hin qabu namni diin kanaan nama taha diin kanaan rabbi beeka namaas beeka haga namni isarraa qabuu fi rabbiin isarraa qabuu fi kayfii rabbiirraa qabullee beeka namni nyaateetuma dhugee akkuma silaa fedhii isaatti akka fedhu tahee jiraatu beeyladaa wajjiin garaagarummaan qabu ulaa'ika kal an'aami bal hum adallu ummata rabbiin juunsan ta'a akkuma beeyladaan nyaatee dhugee fedhumaaf ka jiraatu yoo ta'e beeyladaan tokkuma beeyladaarra isaa jallaadha akka beeyladaa tahee namichi mana galu takkittiin tunuutti haraamii ta biraa waan dabalatuun qabuun baan haa dabalatanii jechuuf hin dubbanne akkasin naa beekaa jechuu kiyya waan hin dura haasawsanillee shaareetiin jira jechuu kiyya nammaasitti isiniif galaami ummatan baranne kana isinuu bira qisaasamtanii jirtanii ta biraatti ta'uu abada hin hayyamnuun baana isin rabbi waliin isin haa deemu bismillaahi rabbi waliin isin haa deemu warra baratee barsiisu rabbi isin haa taa'isu sabboontuu fi obboleeyyan keenya warra asitti isin barsiisaa jiran fakkeenya guddaa isinii ta'uudha qaban dur dubartiin hin barattu barattee eeysaa hungeeysu kuma jaansan waan sanarra cabsanii jiran baratanii isin barsiisaa jiran baratanii barsiisanii hojiin agarsiisaa jiran isinillee yoo barattan boru isaanirraa bakka buutanii itti fufsiisuu dandeeysan har'a ulamaa'onni keenya sheekh abdunaasirii fi sheekonni keenya kaasif barsiisaa turanii fi barsiisaa jiran ni jiranii namni isaanirraa boru bakka bu'ee warra ol biqilu baatee fuuldurri keenya dukkana taa beeka daa'imman qabnu kuyyoo isaanirraa barachuu baatan namni ilmii tana dhaalee isaanirraa dhaalchisu ni dhabama isiniin gaggaariin ijoolleen ol guddachaa jirtutu yoo barachuu baatte namni boru sabboontuu faarraa bakka bu'ee waa barsiisu ni dhabama kanaaf dirqama maaltu nurraa barbaachise ennaan diin kana ilmaan itti ol guddisuu qabna ilmaan barsiisuu qabna xiqqaa guddachaa jiru kana sheekota jala leenjisuu qabna akka isaan diin kana dhaalanii sheekota irraa hambisan godhuudhaaf ammumarraa mudhii hidhachuu qabna caalmeetti immoo namni kanarra dandeettii qabu haawwan keenya ijoollee teeysan barsiisuu irratti abbaa caalaa isinii shorolaanaa taphachuu danda'a ijoolleen tun guyyaallee isin dheeysitee kutte galgala mana keeysanii galti isinii nyaachisa isinii obaasa sirreeysuudhaaf isinii affalleedha ijoolleen gaafa ijoollummaa qabdu leecalloon beeytu haadha abbaatuun leecalloo beekuun irra jabeeysee nama godha jechuu biyya kanaaf jabaattanii ilmaan akka nu barsiiftan ifiifillee jabaattanii kana caalaa akka barattan irra jirtanii osumarra jirtaniitu ammallee jabaadhaa isiniin jenna quraanallee eegaltanii itti fufuu qabdan wantoota shari'aa faalleeysan tan garagaraa irraa fagaachuu qabdan shirkii irraa fagaattanii akkuma jirtan wantoota shirkii wajjiin dilii gurguddoo keeysan ramadaman hunda irraa fagaachuu qabdan siirii fi falfala wantoota kana kanaallee lagachuudha qabdan wantoota diin islaamaa keeysaa nama baasan keeysaa tunis takka eega haawwan keenya wajjiin wal geenya tanallee dhaammachuun dirqama waan ta'uuf haawwan keenya bakka siirii fi falfalaa zabana toohinni dhufee lafa qabate kana keeysatti zabana lafti iftee diiniin toohidhaan bulaa jirru kana keeysatti bakka siirii namni dhaabbattan rabbii keeysanii wajjiin wal dhabdan amantii bareedduu qulqulluu keeysa jirtan ta ittiin faayamtan tana keeysaayis ala baatanii haftanii kasib beeytaniin kanarraa fagaachuun barbaachisaadha obboleessa siirii godhuun jaartiin jaarsa kanarratti hin fuuneettee siirii itti godhuun obboleessi ollaan hiriyoonni roga hundaan namni keenya nama guddatee harkaan gad deebisuu siirii itti dalagan
jaarsa nashaata qabu harkaan akkanni mirqaana dhabuuf siirii itti godhan wantoonni kana kana hedduudha. Wanti tun waan wajji jireenya hawaasaa balleessuu fi waan bultii namaatii fi hayaata namaa diigee akhiraa namaallee nama jalaa balleessuu irraa ta'uu beeknee falfalaa fi siirii irraa is fagaachuu qabnu jabeessinee cimsinee isinii dhaammanna itti jirtanii osoo hin taane dhaamsana biitii waan ta'eef nulleen ijitanii sab'al muubiqaat janiin nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi san keessaa takka siirii akka taate nuuf himan irraa fagaachuu qabna. Siiriin waan hin qabne namaaf hin fiddu yoo nama hongeessuu taate malee milkiin isin nama milkeessitu hin jirtu yoo nama kasaaruu taate malee guddinni isin dhufu hin jiru yoo xiqqeenya taate malee gaafa bakka san deeytu muslima taatee deeytee gaafa achi galtu kabartee galuu yoo taate malee wanni biraata jiru takka illee hin jirtu. Kanaaf irraa fagaachuu qabna. Hawaasa keenya rabbi waliin isin haa deemu. Bismillaahi rabbi waliin isin haa deemu. Warra guddatee mul'atee nama fakkeenya ta'u rabbi isin haa taasisu. Joollota keenya ustaazota ijoollee isin keessaa ol guddachaa jiran kan dhiiraa kan dubartoota dhageessanii kabajanii sadarkaa tana jala deemtanii namni xabiyaarraa nama fiirraa hedduun baratu nama biraarraa waa baratan nama keessanirraa barachuudhaan fakkeenya taatanii jirtan namni keessan isin barsiisuun illee nama biraatiif fakkeenya ta'anii jiran namootuma waa isin barsiisan hunda ammallee kabajanii jaalattanii dhageessanii jala hiriirtanii wajjin deemuu akka qabdan jabeessinee cimsinee isin dhaammanna. Milki harargeen ittiin milkaa'aa jirtuu fi ittiin milkooyte keessaa guddoon ulamaa'ii fi hayyoota fi kabajuu fi dhaga'uudhaan sheekota keenya gurguddaa nu keessatti umrii isaanii dabarsan isaan kanallee kabajnee dhageenyee isaaniin durfamnee isaaniin hoogganamnee bakka irraa nu yaamanii mul'annee bakka isaan irraa nu seeranii fagaannee deemuun keenya barbaachisaadha waan ta'eef jabaannee gara fuulduraatti tarkaanfachuu qabna. Diin rabbiin nuu kanne diin hundarra qaaliiti qadrii isaallee beeynee ni'imaadha wanni rabbiin nuu kanne tuni ni'imaa tana akka rabbiin keenya nurraan fudhanne rabbii keenya irra galatoonfachaa gara fuulduraatti tarkaanfachuu nu fe'isa waan ta'eef kana caalaa jabaadhaa gara fuulduraa deema. Qur'aanallee isinii fide qur'aanaan dhufnee isin eebbisuudha qabna. Tun qoftiin geessuudhaa miti qur'aanillee cinatti eegalamuudha qaba. Qur'aana hiikkaa isaatii fi lafziillee barachuudha qabdan. Arrabni nama ulfaata wanni jaan takkallee ni jirtu arrabni haasawwan dadhabne qur'aanan dadhabu. Jabaattanii quraaniin isaniif irraa eegalamee itti fufuu qaba yoo itti jiraates wal dorgommiin gara fuulduraa deemu akka qabdaniin jabeessee cimsee isin dhaammadha. Xiqqaan quraana lafaa kaasu guddaan quraana lafaa kaasu wallaalaan osoo rabbiin gabbarre beekumsaan rabbi gabbaruu qabna waan ta'eef isa beekumsaan rabbi gabbaru tokkootu dhibba wallaalaan rabbi gabbaru irra caala waan ta'eef akkasi beeynee quraana lafaa kaafnee gara fuulduraatti haa deemnuun dhaamsa kiyya isa xumuraatiin. Quraanatti harka haa marannu gama quraanaa haa deebinu quraanaan nama taana quraanaan addunyaa akhiran milkooyna isaan barakaa harkanna isaan shayxaana injifanna isaan ziqii qalbii harkanna isaanii akka nama rabbii wajjin haasa'u laalamna isa qara'uudhaan harfii takka irra sawaaba 10 harkanna naggada hundarra caalu isa qara'uudhaan naggadanna kana beeynee gara fuulduraatti akka deemuu qabnu isin dhaammachuu kiyya fixadhe. خبجا ملني خبجا إخواني هنتم فتمنا إسانتم فتني أبا فرجالا دين برچوبانا مانو بوام يا بلينكو مانو دوابك علماء أنيمانو بواتنا نياچسه تنما في بوام نرللا لنا يا بلينكيام Waliif gowlaadhaa tanaaf hin sittiyyaa rakkoon teetis tiyyaa ol malee waan qabnu hoottaa yaalmaan biyyaa meediinaa barannu magaalaa baadiyyaan hundi ilmaan ayyaa xiqqaa fi guddaanii abbaa fedhe jaalan yaa barattoota diin rabbii jabaadhaa halkan guyyaa ilmii dinnu baradhaa. Din keenya huwa isin malee abbaan qabu hubadha mee jajjabaadha. Din keenya huwa isin malee abbaan qabu hubadha mee jajjabaadha. Sheekha sheekota sheekha damtulaa hundeesse madda haraashim umrii isaanii guutuun din rabbii barsiisaa turan osoo fudhatiin qarshim halkaniif guyyaas dadhabee hifaadhee osoon jeen bilaashim. Isaan nu milkeessi rabbii jiraattu gubbaarshim boruu saduumtu san jalaa nu kaayitan teessan caayarshim
جنة صلى أنبياء ربي سالموتا في صحابة نبي وجين قبسيس جنات الفردوس غندد وفي دلم تنجر خلي ما قلتين كيسا غندد وفي دلم تنجر خلي ما قلتين كيسا غندد وفي دلم تنجر خلي ما قلتين كيسا بش بشي إن شاء الله يجرى ولي abdiin teenya sumarraa buruuse seetoosin nu beemaan duraase yaa kaasin nu bee nu baasimeerraase helaalina ala keenya tunuu baduuma teenya yaa rabbi nurra kutee nuuf hidhime nageenya biyya teenya biyya nagee rabbi nu haa godhu biyya teenya biyya diinii duniyaan dagaaytu rabbi nu haa godhu biyya teenya biyya xiqqaan baratee keessa guddatu guddaan keessa dhugaa dubbatu rabbi nuuf haa godhu inshallah kana caalaa isinirran turu hawaasa kiyya bakka deemtanii nageenya kadhachaa mataa keessaniif biyya teessaniif waa hunda keessaniif nageenya kadhachaa eeggachaa jiraachuu qabdan isinif dhaammachaa nageenyi jiraannaan irra kana walitti dhufnee sagantaa bareedduu tana wajjin goone gaafa nageenya dhabne karaa baanee gama facaanee xaarii bittim taanee turre nageenya wali qabamnee kana deemaa jirra rabbiin nagee waaraan waa badhaasu jecha galatooma ulfaadha wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh takbir isinni kansine ittiin bu'aaraatiin qofaatiin itti dhaamsii kun isiniif dhaamamuuf itti hojjedhaafi obboleeyyan keenya akkasuma gaa obsitanii teessanii nu dhaggeeffachuu jirtan aduwamtuu tana keessa sagantaan teenya gama xumuraatti deemtee jirti har'a waan ajaa'iba isiniif ta'u kantiibaan keenyas Sheekh Abdulaziz ilaa ammaa obsanii astaanii nu dhaggeeffachaa jiranii isinillee isaan kabajuu keessanitti ulfaataan isiniin jaa sagantaa abbata kan qofaan nu hafe sheekha keenya sheekhaa fi kantiibaa